Željko Mitrović, upravo je predstavio najveći digitalni studio na svetu. Studio počinje sa radom 1. oktobra. Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović, publici i budućim korisnicima usluga je već najavio da će ne samo isprojektovati za manje od 12 meseci, već i izgraditi najveći digitalni studio na svetu. U tome je i uspeo i ovom prilikom. Na društvenoj mreži Instagram Željko Mitrović predstavio je Leonarda. Kao što sam i obećao, za manje od 12 meseci, isprojektovao sam i izgradio Leonarda, najveći digitalni studio na svetu. Sada možemo da u realnom vremenu, momentalno, snimimo sve ono na sta Hollywood, u oblasti CGI i postprodukcije, troši mnogo vremena, mesece i godine. Početak rada 1. oktobar. Engine, trackeri, kao i mock-upi rade perfektno. Veliko hvala celoj ekipi Leonardo tima na velikom trudu i neprospavanim noćima, da bi se sve stiglo. Evo i male probe, rekao je Mitrović. Kao što slogan Leonardo studija kaže, najveći digitalni studio na svetu. Budućnost je za nama. Očigledno je apsolutno istinito, jer ono što smo imali prilike da vidimo u Mitrovićevom kratkom videu, govori tome u prilog. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.